Jaribu mazito ambayo adui atayagiza kwako na Mungu akuokoe nayo, sababu unafanya kazi ya Bwana madhabahu. Kuna kitu moja niwaambie. Ikiwa Kalonzo Musyoka anaweza akapewa wanajeshi wa kumlinda ama polisi ya kumlinda, ikiwa Fred Mutua ambaye anafanya kwa government ya NBA anaweza akapewa polisi, umeenda pale Fred Mutua amepita na gari zake wote, anatembea na mapolisi. Hauwezi kukaribia Fred Mutua vile unataka. Analindwa. Sababu gani analindwa? Government imetambua kwamba Alfred Mutua ni head, ni kichwa katika government yetu. Kupitia huyu kuna kura ambazo tulipata, na kupitia huyu kuna vitu vya serikali vitaenda mbele. Kwa hivyo lazima tumuprotect na tumulinde zaidi. Kama dunia na government za dunia zinatambua hilo, je, sisi tunaomtumikia Mungu unafikiri tuko empty? Tunalindwa ajabu sana. Bwana sifiwe. Mungu jirani na mnani. Bwana sifiwe sana. Amen. Tunalindwa na Mungu ajabu sana, kwa sababu ya kazi ambazo tunazifanya madhabahuni. Tunapopita barabarani, kuna watu wanafikiri kwamba wewe ni mende, watafinya vile watataka, lakini wajaribu wataona, hawatakugusa kwa jina la Yesu. Kwa sababu unalindwa na malaika wa Bwana, unalindwa na jeshi la mbinguni, unalindwa na Roho Mtakatifu. Pale kazini kwako, pale ofisini, kuna malaika wa Bwana wanakuzingira. Bwana sifiwe. Na hizi watu wanachoka. Tumalizie hapo kwanza baba.